Awu, ngiyabingelela bogogo. Ngiyavusela. Nkosi akithi. Uvusela ngiyedokotela Nyengezo kanje angasesibongo bogogo. Cha makhehlami. Ngithi nje nama sengikhulume esigabeni lesithide noma ke lesinormal nje ke. Lesingekho igabeni tako konke lokunye lengikwendayo ukuthwalisa bogogo. Ngike nje ngikhulume ngenhlanhla nje yemuntu yekutalwa. Cha ugogo uma ngabe nje ufuna kulungiselwa inhlanhla le yakho yekutalwa ukuthi ngilungise emadloti ngikugezele emadloti akho ngikudonsele emadloti akho lokungona kuphazele impumelelo ngikuhlambulele emadloti akho kuthi mawenta tinto tendeke uphumelele nje normal uyabona hayi lokuphumelela lokwala magiya lamakhulu etithwalo uphumelele nje normal nje awuhlanganisa kuhlangane mawuhlanganisa kuhlangane lokho ngiyakwenda bogogo lokho kulungisa nje umsamo kulungisa umsamo lo la kwemtimbeni before lo msamo losendlini ngiyalungisa loyo msamo bogogo loyo kuthwasisa abantu mangabe bafuna kuthwasa thwasele lo msebenzi banemadloti kunabantu abanemadloti khazisa likulayela ukuthi kumele uye kuphi idloti kodwa lokho likuvalela tinto liqhanganisela tinto ngoba naselithi liyaqhanganisa mayibabo hayi liyaqhanganisa uthi uhola imali lenkulu 25,000 iphele kube ngasibohole 2 rand ukuyiphethe imali sengisho ukuthi ke bogogo cha nakuleso sigaba leso ngiyasebenza makhosi ami ngiyasebenza ngiyalungisa nje amadloti kulo khanza ukuthi kufuna ukuthi alungiselwe amadloti kuselaphe and then kuwona futhi lona mhlambe lafuna nje kulungiswa ukuthi akuphumeleliswe ngoba labanye sonke sinayo amadloti uyabona wonke umuntu ophila kunemadloti but akusithi sonke lesinemadloti ekusiselaphe abantu abanengi emadloti akhona la empilweni dabo ahlanjululwe baphumelele empilweni sa confuse wake belumbi mabefika nelibhayibheli nenzaba yaJesu basikhipha kulawo wethu emadloti thine lesidalo esadalwa uNkulunkulu ukuthi sikhothame noma ke sibike kuwo sikhothama kuwo vele bese sikhonda uNkulunkulu kwathiwa ke asiyekele la wethu sikhondele idlodle linguJesu yini ngithi Jesu idloti futhi uthi umuntu idloti ngiloko lokusebenza ngako thina ngala Jesu akasilo idloti elikhulu lekucala umdalo wonke amadloti uNkulunkulu Jesu inzaba yaJesu angeke ngiyikhulume kakhulu ngoba iyefika nalamajala amhlophe ledade onjwe imhlaba yehla eAfrica atozivala emehlo ngeBhayibheli so ngiyathi isiBhayibheli ngemanga konke nje ufuquda nje lemhlabeni namsebenzi walutho manga lawo nalaba labatshela ukuthi bona baphumelela ngoba bathandaza baphumeleliswa amadloti abo nje kudala ukhanza semadloti akho clean phela khona amadloti nje la clean nje abanye abantu baliphumelela nje bangakendi lutho aphumelele nje wathola nje semadloti akhe clean nje awana nkinga akanasikweleti akathini ukugezwa phela ngoba kusonke la uhlezi athi ngakugezwa amadloti yabo so uyathona Jesu cansi lokho sekuyinakuzana sekungosikhiya lesikunika ukuthi wena na wenda into tendeke kana wendizwa ngilo Jesu lamadloti akho nje clean labhizi ngokuvulela tinto akanamsindo akakubangi akanjani phela uyathi kuseveli lelinemsindo la kuliwa khona la kubanga khona intuthuko iyema kodwa la kunekuthula khona intuthuko iyaqhubeka so laba labaphumelela laba emasondweni abaphumeleliswa ngosibathandazo yini imthandazo ekazi yasebenza ngento ngisho ngathi wena 5 thandazo ubone kwendeka lamadloti lamtimbeni wakho ngola suke enda lento yendeka wona akangenelani ukuthi wena ubida Jesu noma ubida abantu akangenelana lento so ke yini idloti ngumuntu lokhuluma naye akamoya wena usenyameni uNkulunkulu ulidloti weva kunelidloti kunebudloti uyeva mos sine silapha ngemadloti lasa upgraded lasaneticu lasalekele ngebudloti sinemadloti kodwa lasanebudloti phakathi uyabona lokusho kube sekungena ilokhwanyana lolunye luhlangothi lwebudokotela sesinetiqu thina lamadloti lasa khushuliwe lasama graduate so ke nayo inzaba
wonke umuntu udlula ngamadloti. So lidloti umuntu okhuluma naye akamoya or nosenyameni. Nalo Jesu elimthandazako ulidloti ngoba ukamoya nina nisenyameni. uNkulunkulu udloti ukamoya sisenyameni. Right? So tawuhlala wathi ke sini idloti. Hlukanise ukuthi sine silapha ngemadloti lasanebudloti. Asadouble lamadloti. Asana leticu ukuthi sibo doctor thine. Special doctor. Ayina le government doctor le ehululwane. Sengisho ukuthi ke uthi ngakulungisa umsamo wakho emtimbeni anzobuye ulungisa umsamo wasekoneni ngoba ungawulungisa lwasendlini wasekhaya ungalungiswa la wakho ngiyakhona ke bogogo bekuphasisa umuntu elaphe mhlawumbe leyo muntu elaphe ngesikholwa asebenzise ngendlela sisontweni ngiphinde futhi ngilungise nje inhlanhla yakho ukuthi utakho mawutenda uphumelele sisebenzisa ke siwasho sihlati nemusi futhi lodliwa ngileso sithunya noma ngilelo dloti ngoba ungabe balalela abathi umtha ukusebenzela usukuthola abantu abaphethe embomba yemuthi kude umuntu lapha emhlabeni ongasetshenzelwa umuthi ngakufungela ibheji nesithambi ngamasifula kanje uma uphethe umkhumfemfe uyohlezi uye ngabantu nawe mina futhi lo umtha umsebenzela usetshenzelwa yena unemanga uphethe umkhumfemfe awadi so ngisho ukuthi uma ngabe ufuna umsebenzi ngisinze mina ngikufaka emsebenzini uma ngabe ufuna sikhundla ngisinze mina ngikupheke bakupromote unetikweleti ngitsinze mina sicanganise lento isangane ibhekele nale uhanjelwe ngumuntu losandzana naye ufuna kumbuyisa ngitsinze mina ngikubuyisela umuntu wakho bayakutshontshela ebhizinisini lakho buya ngibavale buya ngiciphe futhi ukuthi uma baganga basibadoganga babanjwe sekhona apho nje same place batholakala khona lapho kuleyo nzamo unemihwebo unesilonzo lesingapholi ushaya inhloko lengapheli stroke ngiyasilapha sifo sikashukela umpipa uvuki wesifazane inkhani kwi-off kunenge nje bogogo kuyekelisa kunasetshwala nekubhema ligwayi lenfuthu ngiyakuyekelisa ingqondo mayiphambene ngiyayikonzisa iconze insenje ngoluzwe emthanyelo kuhlanya lokho ngiyakulapha umuntu mangabe abulala umuntu wakini ufuna ukuthi laba labambulala bamlanzele ngiyakusebenta lokho mangabe sowafa ngihamba ngisebenza lithuna lakhe kuyabakhalela laba labambulala uma ngabe futhi sidumbu sekhona ngiyefika ngisebenta esidumbu izikhali lapho uqhamuka khona kubethela likhaya ngiyalibethela nemoto ukuthi ingatitholi ingoti ngiyayibethela nawe futhi usemtimbeni ucine ungashayeki mabakugadla ngiyacaba ukubethela vele kunenge nje-ke bogogo siyahlola futhi angihlole efonini angidlala ngisibona abagengela adlalayo la ntshontsha kade bantu uma ngabe ukhashane ufuna ilokhunyana so ufuna esigabeni thwalo la ekhaya-ke sisebenzisa imvuma sikuthwalisa noma ngabe sikunika amabhoyisi noma ngabe liphondo noma ngabe sigubhu noma ngabe yini sinakuzana sakho sikhonethwa nemvu uma ngabe ungaphandle mhlawumbe use-South Africa, eBotswana, eLesotho, eNamibia, eZambia, e-Uganda kuye kufonele base-Uganda nalaba phesheya kwetulwandle baye befike bafone la ngeke ngithi kufuna ukuthi usende imali phambili yekuthenga lemvu ukuze uthi uma ufika la sivele sikwenzele umsebenzi ngoba imvu ithengwa nguwe nalokunye lokuthide so kufuna-ke ukuthi ngoba na usuka khashane uzafika uhlale sisayala kwimvu lakangwane lethi imvu tinqabile akuthi tiskasi nje la-12 futhi tiduli lethi imvu takhona tibo 2,500 tiduliswa ukuthi vele kude timvu tincane lokhu kunenge timbuti nenkomo lokho-ke hawu ncuma sengisho ukuthi-ke ngiyasebenza nje leyo misebenzi engiyibalile nalokunye khona futhi engikhohliwe nje nalo ngingatholi bantwana futhi ngiyamsita abantwana abathole impinda angabe khona sitha sakho longasitholi ukuthi sime kanjani siyayishaya lento yakhe la sokushaya ngayishaya yena lokho la sifuna kwendeke la kuwe ngoba sufuna ufe naye abheke etulu mangabe asufuna uqhwale achwale naye makafuna uhlanya makafuna ukuthi uhlukane nemntu wakho naye ahlukane nalo wakhe tiyakhala nje kula speaker uma ufikile la nasafika sakusebenza sengisho ukuthi kodwa ngithola ku +2 uma ngaphandle kwaseSwatini ku +268 7634 2733
79342733 ngidokotela Nyengelezo wantshanga sesibongo kamanzini eSwatini kaNgwane inyathempondo sibanke ngena nevele phezulu entabeni zankomo yakhonya macethe zabelekazi ngibunzana zamafaka senhlangshi baza kubo zobhaca phakathi ebayini zanga ubusibhakuza simabheshanko nesigedzele phakathi esibanzi samkhulu macethe anda amankonyana omfalo omkhulu vele besoko nekhapha bomacethe wathi nathi nobafukazana befuna ukususa behluleka imbambi ayixubule phezulu entabeni zasembabana ka ipi ayeswani bayivuma kuphela Swaziland onkandla sithambi kaMasiphula